Politician sama abola wangin chungchang thiam tin re mangin pulpit tlanga chang mewa dawt sawiin mangin political platform secretary kan Chief Minister here pulpit tlanga chang dawt sawiin mekin Mizo mipui bin buma Chief Minister ani pakan chuan in sual nang ni zar kan nei kan Martar te zar kan nei kan nam in hum him na ta ra FCAA article 371 G chu lok atita moi moya nei ka soimu kan hun se mam tu kharin aron se sadai karon chian deu lik mai the ama chik nam chan na nei ka soimu Chief Minister ni masak bera ti masak bera chu shal ani shal tura rom mel tai masak bera chu sarkar masak tena an thil ti chan ZMC shal atum pot hydra project shal atum le pot rui lâu đâu tu ho rui lâu ngai ho cần em có làm thì tu khan UNO siết tham cop the addiction center cần đi làm thì tu khan sarkar na the addiction center anh ấy về thì rằng khá là tu để bớt cái đó là cần sẽ biết rồi sarkar mo sa ta thil ti chan an ming an Lunglei nam ta na thil ti chan jong so na lo ara ti ani Chief Minister Office-a C.M Chief Minister kan chuak te ho thalak a intar dal an mani choi moi na ani nok atiklat ada ho fai vek saka se bosom riat paru ju misom thuma kanamin bin na turin article 371 G vai ho ina muat ngoi Parliament House sa mo kan MP ruan hovin hetin izon Mizo te laka India sarkar in comedy ni kopiala andu lo article 371 G kan lekha inzara kan lekha no atikla sa ni som ni badum August ni som ni badia article 371 G o FCAA 2020 FCAA kan siat po china siat po lo FCAA to Forest Conservation Act ani FCAA to Forest Conservation Act Amendment ani AA Act Amendment FCAA to sal madza ko somriata pasali India sarkar parana pasali dijon sang ni som ni patuma amen ari wangin ringo taka alo ditani saka jakwa somriata mi kachu saka jakwa somriat par malamani wangin India sarkar Mizoram sarkar kan control thego sang ni som ni patuma amendment na roga saka jakwa somriat par malamani wangin Mizoram sarkar kan duin kan dulo thai chumini ba chana mere sarkar kan August ni som ni mani sang ni som ni patuma FCAA sang ni som ni patum FCAA amendment chu ansiam dang lam na chu MNF sarkar kan article 371 G mangyan kan block theory di siya
kan block ta ani kha chuna dulong na saber tu sutura kan Chief Minister pulo tu Martar ni ani ka soitsa klad kadam si paideu naro hemi ahian thimrim vero ogas ni som ni pasari kumin ogas ni som ni pasari janghan me tu thleng ka normal thai enge ogas ni som ni pasari chu ogas ni som ni pasari chu he article Forest Conservation Act Amendment sang ni som ni patum sa pas vakhan janghan tu thleng ka normal thai kasi pui ne kanal ka farlu yan au tu lai chui thina sem ti chuan ari do do nya ta chuan kan soi tu chu sang ni som ni pathum August ni som ni pania MNF Secretary na kan du lo kha me kumin me ni som pathuma kha sinat pasa an pongta a sang ni som ni pathuma dan sa ke ti tu ho kha an pasta a me ni som pathuma kumin me som pathuma ti zon ama aro ni buangta sa August ni som ni pasarya khan hedan luaya hian Mizoram kong mo pasari de chu Defense Ministry kas Prime Minister ka muwa, Home Minister ka mo, Defense Minister ka muwa, manilo ka kasugwa kumin lo pong sakta lekha kadiyo le tarjumin ro tsanga ati sesona anpa sakha official resolution sang ni som ni pathuma anpa sakha cabinet meeting mai an thiat khota sesona pom turani chuchu sesona an pom main sem chang do na lo suk mang suyang em ko tura mipui te ro lop lovin kan ram kong pui poi mo pasaria chu Defense Ministry putak apeta ani adang po kan ti benzelang ati hemi chungchang isoi tur hian ka soi don chuan soi tur tam lutuka ka soi fek seng lo ka soi du top don na yan voi Martar de ya hian o hi hak tharam pu he FCAA kan dongin na sa le zualin ido pu kan Martar de zara he article 371 G de kan ni miao wang hian kan tham si bai ta nang ni ho wang hian kan tarong so tap te u nang mani sa hian he kan nam in hum hi na kan lo nei chira kha tu so ka chu na pai bo ta ani hi ya thar le u ti lai de kha loi te bo che wan kan sei so kan ye ka lo me